Знаете, я верю, что у Бога нет случайности. Bet aš žinau, kad pas Dievą nėra tiesiog atsitiktinumų. Никто из вас здесь не случайно. Niekas nėra atsitiktinai čia. Вы здесь не из-за какого-то случая. Jūs čia ne dėl to, ne dėl kažkokio įvykio. Я верю, что у Бога все закономерно. Aš tikiu, kad pas Dievą viskas suplanuota. Вы там, где вы должны быть. Ir jūs esate ten, kur jūs turite būti. Я верю, что у каждого человека есть великая судьба. Aš tikiu, kad pas kiekvieną žmogų yra nuostabus likimas. Есть свое место в теле Христа. Yra savo vieta bažnyčios gyvenime. И есть свое призвание. Ir yra savo pašaukimas. Для каждого из вас у Бога есть Yra призвание. pašaukimas. Я не верю, что Бог создал церковь для прихожан. Aš netikiu, kad bažnyčia yra sukurta tam, kad tiesiog ateitų žmonės ir pabūtų ir viskas. Нет, Бог создал церковь, чтобы каждый человек в нем был служителем. Dievas sukūrė bažnyčią, kad kiekvienas iš čia esančių būtų tarnautojai. Поэтому я ободряю вас. Todėl aš tiesiog raginu jūs ir stiprinu jūs. Познавайте свое призвание. Pažinkite savo pašaukimą. Раскрывайте его внутри себя. Atverkite jį savo viduje И реализовывайте. ir realizuokite jį. Это Божья воля для Tai yra каждого из Dievo нас. valia kiekvienam iš mūsų. Я хочу поделиться с вами небольшим словом. Aš noriu pasidalinti su jumis nedideliu žodžiu. И я бы проповедь назвал так, если бы нужно было название. Aš pamokslą pavadinčiau taip, jeigu reiktų pavadinimo. Вера без иллюзий. Tikėjimas be iliuzijų. И возьмем ключевой стих. Pasimsim rašto vietą. Это будет Евангелие от Луки, Luko Evangelija, 18 глава, 18 skyrius, 8 стих. nuo 8 eilutė. Евангелие от Луки, 18:8. Luko 18:8. Вторая часть. Antra dalis. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Žmogaus sūnus atėjęs į žemę, ar ras įsitikėjimą? Кажется, странный вопрос. Keistas klausimas, ar bėra žemė tikėjimą? Найдет ли веру? Ar ras tikėjimą? А мы тут с вами чем O занимаемся? ko mes čia užsiemam? Ну, мы же и говорим о вере, о Bet mes juk Боге. ir kalbam apie Dievą ir apie tikėjimą. Но в Библии написано Bet Dievo žodė parašyta. слова Иисуса. Jėzaus žodžiai. Когда Он придет, Kai jisai ateis, найдет ли веру на земле? beras jisai žemė tikėjimą. Я хочу предложить вам немножко об этом порассуждать. Aš noriu, kad jūs tiesiog pagalvotumėte apie tai truputį. И вначале я хотел бы сказать несколько мыслей, Truputį norėčiau pasakyti kelias mintis, чем вера не является. kas nėra tikėjimas. Потому что в современном мире Todėl, kad šiame pasaulyje, то, что вижу я, tai ką aš matau, в современном христианстве, šitoj krikščionybei šiuolaikiniai, иногда люди путают. kartais žmonės maišo. Это не у вас здесь. Čia ne pas jūs, Нет, это в Латвии. čia Latvijoje. Они путают Jie tiesiog maišo и какие-то вещи называют верой. ir kažkokius dalykus jie skaito tikėjimu, Но на самом деле это верой не bet является. tai nėra tikėjimas. О чем я говорю? Apie ką aš kalbu? Первая мысль. Pirma mintis – знать и верить - žinoti ir tikėti, – это не одно и то же. tai ne tas pats. Еще раз повторю. Dar kartą pakartosiu. Знать и верить Žinoti ir tikėti, – это не одно и то же. tai nėra tas pats. Существует некоторая иллюзия. Ir yra tokia iliuzija pas žmonės. Поэтому я и проповедь назвал «Вера без иллюзий». Todėl pavadinau pamokslą tikėjimas be iliuzijų. Когда мы открываем с вами Библию, Kai mes Bibliją atsiveriam и мы что-то прочитали, ir kažką mes paskaitom, мы думаем, что мы уже в это верим. mes galvom, kad mes jau tikim tuo. Но это не так. Bet tai nėra taip. Мы просто информированы Mes тем, tiesiog esam informuoti. что мы прочитали. Tai, ką mes paskaitėm. Но не факт, что мы в это верим. Bet nėra faktas, kad tai mes tom tikim. Потому что вера Todėl, kad tikėjimas – это нечто большее, чем просто tai знание. yra daugiau negu tiesiog žinios. И мы с вами Ir mes, живем в соответствии с верой, ir mes su jumis gyvenam atitinkant tikėjimą, а не в соответствии с информацией. o netitikdami informaciją. Мы в своей жизни будем делать то, во что реально Mes верим. darysim savo gyvenime būtent tai, kom iš tikrųjų tikim. Я много работаю
с людьми, которые сидят в тюрьмах. Aš daug dirbu su žmonėm, kurie kalėjime sėdi. Мы с Анной 17 лет проповедуем в тюрьмах Латвии. Mes su Ana 17 metų kalėjimuose tarnaujam. Уже 17 лет этому тюремному служению. Jau 17 metų šitam tarnavimui. И я сталкиваюсь вот с этой категорией людей. Ir aš susiduriu su ta kategorija žmonių. Плюс с людьми, которые проходят реабилитацию. Plius su žmonėm, kurie reabilitaciją praeina. У нас в Латвии есть репцентры. Pas mus Latvijoje yra reabilitacijos centrai. И мы иногда помогаем этим репцентрам служить Ir и mes проповедуем там. kartais padedam tam reabilitacijos centrui tarnauti ir mes ten pamokslaujam. И я точно знаю, Ir aš iš tikrųjų žinau, что когда человек страдает алкогольной зависимостью, kad kai žmogus yra priklausomas nuo alkoholio, он знает, что это плохо. jisai žino, kad tai yra blogai, Он точно это знает. jisai tikrai tai žino. Он может обманывать себя. Jisai gali apgaudinėti save, Он может говорить: да-да, я брошу, когда захочу. jisai sako, aš taip, aš mėsiu, kai norėsiu. Ну, это иллюзия. Bet tai yra iliuzija. Человек в зависимости, он уже не управляет Jisai зависимостью. negali valdyti tos savo priklausomybės jau. Зависимость управляет человеком. Priklausomybė jau valdo žmogų. И он не может бросить, когда захочет. Ir jisai negali mesti tada, kada jisai nori. И вот когда он уже все-таки осознает Ir kai jisai tai что-то, supranta jau, тогда он обращается в репцентр. tada jisai ateina į reabilitacijos centrą. И я не раз разговаривал с этими людьми. Ir aš ne kartą kalbėjau su tai žmonėm. Они все знают, что злоупотребление алкоголя – это плохо. Jie visi žino, kad alkoholio vartojimas yra blogai. Ну и что толку, что они знают? Nu ir kas iš to, kad jie žino? Еще раз повторю. Dar kartą pakartosiu. Мы делаем не то, что знаем, а Да. делаем то, во что реально Mes верим. darom ne tą, ką mes žinom, o į tą, ką mes tikim iš tikrųjų. Mes tą darom. Писание говорит, Raštas sako, что утешитель kad godėjas – Дух Святой. šventoji dvasia. Но верим ли мы в это? Bet mes ar tikim tuo? Или просто прочитали в Библии Ar mes и, tiesiog Biblijų perskaitėm? ну да, я это знаю. Ir aš tai vad žinau. Но если я в это не Bet верю, jeigu aš tuo netikiu, то Дух Святой для меня не утешитель. tai šventoji dvasia nėra godėja. Тогда я буду искать утешение в чем-то другом. Tada aš pagodos ieškosiu kažkur И kitur. вот тогда человек пытается найти подделку. Ir tada žmogus ieško kopijos. Или алкоголь, Ar alkoholio, или наркотики, ar narkotikų, или беспорядочный секс, ar kažkoks netvarkingas seksas, или азартные игры. ar azartiniai žodžiai. Или любой другой грех. Ar bet kokia kita nuodėmė. Потому что я вам скажу, любая зависимость, Bet kokia priklausomybė, любая, bet kokia priklausomybė. это попытка найти утешение для души. Tai rasti paguodą savo sielai. Поэтому мы делаем не то, что знаем, Todėl mes darom ne tą, ką žinom, а то, во что реально верим. o į ką iš tikrųjų tikim. Поэтому важно, Todėl labai svarbu, чтобы мы с вами уверовали kad mes įtikėtumėm, в каждое kad написанное mes слово в Библии. patikėtumėm kiekvienu žodžiu parašytų Biblijai. Именно уверовали. Iš tikrųjų patikėtumėm. Потому что вера без иллюзий. Todėl, kad tikėjimas be iliuzijos. И вот мы преподаем в тюрьмах. Ir mes pamokslaujam būtent kalėjime. У нас есть программа, Pas mus yra programa, которая утверждена в министерстве в kuri yra Латвии. patvirtinta ministerijai. И мы идем по этой программе, Ir mes judam pagal tą programą. а там сидят разные люди. O ten, sako, sėdi visokie žmonės. И сроки разные. Ir bet kokias, reikia sėdėti jam bet kokį, gali būti 2 metus, 3 ir taip toliau. У кого-то 2-3 года, у кого-то 15. Pas kažką 15, pas kažką 2 metai. И bывает так, что человек приходит к нам на программу. Ir būna, kad žmogus ateina į programą pas mus. Мы эту программу уже закончили. Mes šitą programą baigiam. И опять начинаем Ir заново. pradedam iš naujo, А человек все сидит, o žmogus vis sėdi и он все приходит к нам. ir jis vis ateina pas mus. И вот некоторые уже по 3-му разу Ir kiti po 3 kartus jau на одну и ту же tą программу. pačią programą. И они подходят и говорят: Ir prieina ir sako, пастор, мы это уже слышали. pastoriau, mes šitą visą girdėjom jau. Я говорю: знаете что? O aš sakau, žinote ką? Меня не интересует, что вы слышали. Mane įdomu, ką jūs girdėjote. Меня интересует, во что реально вы верите. Mane įdomina iš tikrųjų, kuom jūs tikite. Вы верите в то, что я вам проповедую? Jūs tikite tuo, ką aš pamokslauju jums. Если верите, тогда в жизни должны быть плоды. Jeigu tikite, tai turi būti vaisiai. А если не верите, Jeigu netikite, слушайте 33 раза. ir 3 ir 33 kartus. До тех пор, пока не поверите. Iki tol, kol patikėsit iš tikrųjų.
tikinčiųjų. Потому что у веры нет другого пути. Todėl, kad tikėjimui nėra kito kelio. Вера только, Tikėjimas tik, скажи, только pasakyk, tik, от слышания. tik iš girdėjimo. Другого пути не Kito kelio nėra существует. ir neegzistuoja. Нет молитвы, Nėra maldų, нет постов, ne nuo pasninkų, нет хорошего поведения, nuo gero elgesio, нет добрых дел. ne nuo gerų darbų. Вера не укрепляется. Tikėjimas nestiprėja. Только от слышания Божьего Nuo Слова. girdėjimo Dievo žodžio. Амен. Поэтому я им говорю, дорогие, Todėl aš jums sakau, слушайте. klausykite. Мы это уже знаем. Sako, mes šitą jau žinom. Мне все равно, что вы знаете. Man vis vien, ką jūs žinote. Меня интересует, во что вы верите. Mane domina, ko jūs tikite. Это работает в вашей жизни? Ar tai veikia jūsų gyvenime? Амен. Amen. Люди путают информированность с верой. Žmonės maišo informavimą su tikėjimu. Но это не у вас, нет, это в Bet tai Латвии. ne pas jūs, čia Latvija. Я вижу по вашим лицам, Aš у вас matau pagal jūsų veidus. все в порядке. Pas jūs viskas gerai. Церковь не призвана информировать. Bažnyčia nėra pašaukta informuoti. Церковь призвана формировать. Bažnyčia yra pašaukta formuoti. Формировать ваш характер, Formuoti jūsų charakterį, формировать вашу веру, formuoti jūsų tikėjimą, формировать служение, formuoti tikėjimą, tą tarnavimą visą, формировать. formuoti. В этом большая разница. Tame yra labai didelis skirtumas. Церковь призвана, чтобы каждый человек в церкви обновлял мышление через Божье Слово. Bažnyčia pašaukta, kad kiekvienas atnaujintų savo protą per Dievo žodį. Вторая мысль. Antra mintis. Чем вера не является? Kuom nėra tikėjimas? Это тоже болезнь, которую я вижу по всему телу Христа. Tai taip pat yra liga, kuri yra per visą kūną Kristaus. В любой точке мира. Bet kuriam pasaulio krašte. Отрицание проблемы не есть вера. Kad tu neigi problemą, tai nėra tikėjimas. Я вам дам первую дефиницию веры. Aš pasakysiu vieną Что, pavyzdį. что такое вера? Kas yra tikėjimas? Я в конце подытожу, мы какие-то места Писания с вами знаем. Aš pabaigoju tiesiog apibendrinsiu viską. Но первая дефиниция веры, Bet pirmas tikėjimo definicija, это Римлянам 4:17. tai Romiečiams 4:17. Вера называет Tikėjimas vadinamas, несуществующее tikėjimas vadina neegzistuojantį, как существующее. tai, kas neegzistuoja, kaip egzistuojantį. Еще раз. Dar kartą. Вера называет Tikėjimu vadinama несуществующее, to, ko dar nėra, то, чего нет, to, ko dar nėra. как существующее, Kaip būna, kad jau yra. как будто оно уже есть. Kaip tai būtų jau. Это вера. Tai yra tikėjimas. Что делаем мы? Ką mes darom? Не вы, мы. Ne jūs, mes ten darom. В Латвии. Latvijoje ten mes darom. Мы переворачиваем Mes apverčiam tai и называем существующее ir tai, kas yra, sako, как kaip несуществующее. nėra, kaip nebūtų. Это не вера. Tai nėra tikėjimas. Это близко к сумасшествию. Tai arti beprotybės. Я подхожу к человеку. Aš prieinu prie žmogaus, У него температура 39. pas jį temperatūra 39 Льется пот. ir tiesiog prakaituoja jisai. Я говорю, тебе нехорошо? Ir aš sakau, tau blogai? Нет, Ne, я не болею. aš nesergu. Подожди. Palauk, sakau. У тебя температура. Pas tave temperatūra dabar, ne? Тебе плохо, я по глазам Tau вижу. blogai, aš matau tavo akis. Понимаете? Jūs suprantat? Отрицание проблемы Neįgymas problemos, – это не вера. tai nėra tikėjimas. Вера смотрит в будущее. Tikėjimas žiūri į ateitį. Вера из существующей проблемы, Tikėjimas iš esančios problemos, не отрицая ее, neneigiant jos. вера видит исцеление. Tikėjimas mato išgydymą. Вот это вера. Va čia tikėjimas. А когда я отрицаю O проблему, kai aš neigiu problemą, брат, broli, было бы неплохо būtų gerai поехать в репцентр, nuvažiuoti į reabilitacijos centrą, чтобы избавиться от алкоголизма. kad atsisakyti to alkoholizmo. Не-не-не, Ne. я брошу, когда захочу. Aš mėsiu tada, kai aš norėsiu. Не-не-не, у меня нет проблем. Ne, pas mane problemos tai nėra. Ну и все. Viskas. Ну чем помочь? Kuo aš galiu padėti tada, jeigu... Ну если проблемы нет, чем Problemos помочь? nėra, kuo aš galiu padėti? Nėra problemos.
Понимаете, друзья? Suprantat, draugai? Отрицание проблемы – это не вера. Neįgymas problemos tai nėra tikėjimas. Вера признает проблему Tikėjimas pripažįsta problemą и видит выход. ir mato išeitį. А когда человек отрицает проблему, O kai žmogus neigia problemą, мне кажется, это глупость. tai yra kvailystė. Мы знали одну семью, Mes pažinojom vieną šeimą и член этой семьи, ему был поставлен диагноз рак. ir to šeimos nariui buvo diagnozė vėžys. И мы с Анной пытались помочь, Ir mes su Ana bandėm padėti jam. мы пытались как-то ободрить, Mes поддержать. norėjom pakelti, sustiprinti jį. Конечно, молились, Žinoma, ir meldėmės. но в этой семье, Bet būtent toje šeimoje, возможно, они так были научены. Эти люди давно в церкви, jie galbūt taip išmokinti buvo, jie seniai bažnyčiai. но они, возможно, так были научены. Galbūt išmokinti buvo taip. У нас нет никакого рака. Pas mus nėra vėžio jokio pas mus. Ну, если нет, ладно. Nu, jeigu nėra, nu tai ok. Ну, нет и нет. Nu, nėra, tai nėra. Тогда и молиться не надо. Tada ir melstis nereikia. Ну, рака же нет. Juk kaip vėžio tai nėra. И прошло буквально чуть-чуть времени, и человек umер. Ir praėjo kažkiek laiko ir žmogus tiesiog mirė. Умер Mirė от рака. nuo vėžio. Понимаете, друзья? Suprantat, draugai, Это не вера. tai nėra tikėjimas. Это какая-то глупость. Tai yra kvailystė. У нас в Латвии не так давно были похороны, хоронили одного служителя. Pas mus Latvijoje neseniai buvo laidotuvės, tarnautoje vieną laidojom. У него была такая, гепатит, Hepatitas pas jį buvo. легкая болезнь. Lengva forma. Сегодня гепатит лечится. Šiandien hepatitas yra gydomas. И ему говорили, Ir jam kalbėjo, этому он служитель, jisai yra tarnautojas. обратись к врачу. Kreipkis į gydytoją. Я стою в исцелении, у меня ничего нет. Aš stoviu tikėjime, pas mane nieko nėra. И прошло какое-то время, Ir praėjo kažkoks laikas и человек умер. ir žmogus mirė. Осталась семья, Liko šeima, жена, дети. žmona ir vaikai. Кому нужна такая вера? Kam reikia tokio tikėjimo? И мы с одним пастором Ir разговаривали, mes su vienu pastoriu kalbam. и он говорит, Ir jisai sako, конечно, Бог исцеляет. žinoma, Dievas gydo. Вы вообще верите, что Бог Ar jūs исцеляет? ar tikite, kad Dievas gydo? Бог исцеляет, Dievas gydo. но если у тебя есть вера, Bet jeigu pas tavai yra tikėjimas, иди к врачу eik pas gydytoją, и принеси справку, что ты здоров. atnešk pažymą, kad tu esi sveikas. Вот это вера. Va čia tikėjimas. А когда болезнь O прогрессирует, jeigu lyga progresuoja, а человек ничего с этим не o делает, žmogus nieko su tuo nedaro, я стою в ir исцелении, sako, aš stoviu tikėjime iš gydymo, к врачам обращаться не хочу, pas gydytojus neįsiu, а потом умер, o paskui mirštu, осталась жена, liko žmona, остались дети. liko vaikai. У нас не так давно ушел человек, служитель, пастор, Pas mus neseniai pastorius tarnautas išėjo. проповедовал у нас в церкви. Jisai pamokslavo mūsų bažnyčiai. И вот после проповеди у нас в церкви, Ir po pamokslo mūsų bažnyčiai, через месяц po mėnesio, мне звонят, он умер. jisai mirė. Ну, у него было такое темное прошлое, он бывший наркоман. Pas jį buvo tamsi praeitis, buvęs narkomanas. И, конечно, большую часть жизни он там прокололся, и там внутри, много чего отравлено. Ir didelę dalį jisai tiesiog badėsi ir daug kas buvo nunuodyta jo viduje. И слава Богу, что он изменился, он проповедовал Евангелие. Ačiū Dievui, jisai pasikeitė, jisai Evangeliją skelbė. Но у него остались маленькие дети, Bet pasiliko maži vaikai. жена и 5 детей. Žmona ir 5 vaikai. Вот как ей жить? Kaip jiem gyventi? И вот этот пастор, Ir va tas pastorius, гепатит С, hepatitas C, пошел, обратился к врачу и вылечил. Это jau сейчас galėjo nueiti лечится. ir išgydyti pas gydytoją. Я стою в исцелении. Aš stoviu tikėjime išgydyme. Вера видит выход. Tikėjimas mato išeitį. Вера не отрицает проблем. Tikėjimas neneigia problemos. Один пастор Vienas pastorius сломал ногу buvo lūžusi koja jam. у нас в Елгаве. Pas mus Jelgavoje. Так неудачно сломал Taip, susilaužė koją, taip nes нижнюю часть ноги, apatinę dalį kojos. там, где пятка. Ten, kur pėda mūsų. Такой нехороший перелом. Toks labai lūžis negeras. Он поехал в больницу, Jisai nuvažiavo į ligoninę, делают рентген. renginą jam padaro. Врач говорит, Gydytojas sako, нужна операция. reikalinga operacija. Косточки разошлись, Kauliukai įsivaikščiojo, и нужно их свести на место, reikia juos į vietą pastatyti. иначе ты не сможешь ходить. Arba tu negalėsi vaikščioti. Он говорит, сколько у меня есть времени? Jisai sako, kiek aš turiu laiko. Врач говорит, 3 дня.
Gydytojas sako 3 dienos. Он говорит, я буду молиться, я верю в исцеление. Jisai sako, aš melsiuos, aš tikiu išgydymu. Врач говорит, у тебя есть 3 дня. Gydytojas sako, tau yra 3 dienos. Через 3 дня либо надо делать Po операцию, 3 dienų arba reikalinga operacija, либо косточки неправильно срастутся, ты не сможешь ходить. arba kauliukai blogai suaugs ir tu negalėsi vaikščioti. Он едет домой. Jisai važiuoja namo, 3 дня он молится, 3 dienas jisai meldžiasi. стоит в исцелении, Stovi tikėjime išgydymą. провозглашает исцеление в своей ноге, Skelbia išgydymą savo и koją. через 3 дня Ir po 3 dienų он едет в больницу jisai važiuoja į ligoninę. и говорит, доктор, делаем рентген. Ir sako, gydytojų darom renginą. Доктор смотрит, говорит, зачем, мы 3 дня назад его делали. Gydytojas sako, kam, juk 3 dienas prieš darėm. Я верю в исцеление. Aš tikiu išgydymu. Доктор, делаем рентген. Darom į renginą. Хорошо. Gerai, gydytojas sako. Он делает рентген, Jisai daro renginą. доктор смотрит на снимок, Gydytojas žiūri tiesiog į šitą nuotrauką ничего не понимаю, ir nieko nesupranta. операция не нужна. Operacija nereikalinga. Косточки на месте, Kauliukai visi vietoje. все на месте. Viskas yra vietoje. Такого не может быть. Tokio negali būti. С Богом может быть. Su Dievu gali būti. Вот это, друзья, вера. Va čia tikėjimas. Не игнорирование, Neignoruoti, а вера в o исцеление. tikėjimas į išgydymą. Поэтому, дорогие, Todėl, brangieji, если мы верим в исцеление, jeigu mes tikim išgydymą, мы провозглашаем, mes skelbiam, мы стоим в вере, mes stovim но tikėjime, мы идем к врачу bet mes einam pas и gydytoją приносим справку. Ir Я atnešam. здоров. ir atnešam pažymą, aš Это sveikas. вера, Ir va tai yra tikėjimas, которая спасет вас, kuri išgelbės jūs, которая всегда будет держать вас на высоте. kuris visada laikys jūs aukštumoje. Апостол Павел говорит, Paulius sakydavo, 2 Коринфянам 5:7, 2 Korintiečiams 5:7, мы ходим верою, а не видением. mes vaikštam tikėjimu, o ne matymu, o ne regėjimu. То есть мы живем не тем, что мы видим своими физическими глазами, Mes gyvenam ne to, ką mes matom fiziniam savokim, а мы живем тем, во что мы реально верим. mes gyvenam to, ko mes iš tikrųjų tikime. Но так должно быть. Taip turi būti. Верю, что вы именно так и живете. Tikiu, kad jūs būtent taip ir gyvenate. А мы в Латвии еще возрастаем, O mes Latvijoje dar augam, чтобы так жить. kad taip gyventi. Пример из Писания. Pavyzdys iš Biblijos. 12 špionов, 12 žvalgų, которых Моисей отправляет высмотреть землю. 12 žvalgų, kuriuos Mozė siunčia apžiūrėti žemę pažadėtą. Все помните эту историю? Atsimena tą istoriją? Они пошли, Jie eina, они посмотрели, jie pažiūrėjo и они вернулись. ir jie grįžo. Земля потрясающая. Žemė nuostabi. 2 человека написано 2 žmonės parašyta. на šestie Buvo tie, несли виноградную гроздь. nešė vynogės didelės. Это ж какая была виноградная 2 гроздь? žmonės nešė vynogių kekę visą. Что двое Kad несли 2 на žmonėm шесте. reikėjo nešti. Tai įsivaizduokit, kokia didelė Вот vynogių такая kekė. земля. Bet kokia žemė. Но когда они пришли, Bet kai jie grįžo, они видели одно и то же. jie matė tą patį. Все 12. Visi 12. Но мнения разделились. Bet nuomonės skiriasi. 2 человека говорят, 2 žmonės sakė, мы пойдем и возьмем эту землю. mes eisim ir paimsim tą žemę. А 10 человек говорят, O 10 žmonių sakė, мы не можем. mes negalim ten eiti. Мы как пришли, Mes kaip nuėjom, там такой спецназ. ten toks tiek daug. Там этот стоит, как орешник. Ten kažkas stovi, sako tas. Да, эти ракеты баллистические. Raketos stovi, sako. Там такие танки, Ten tokie tankai, там такое вооружение. ten toks apginklavimas. Мы как бедные, как саранча. Mes kaip mažiukai tokie. Мы парни с рогатками. Mes suragai galvojame. Да, против танков. Prieš tankus. Мы не можем. Mes negalim stoti prieš tankus. Мы не пойдем туда. Mes neisim ten. И вот 12 человек видели одно и то же, Ir 12 žmonių matė tą patį, но какие выводы они сделали? bet kokias išvadas jie padarė. Бог сказал, Dievas pasakė, я веду вас в землю. aš vedu jūs į pažadėtą žemę. Он сказал, я Įvesiu. веду. Aš sako, aš įvesiu. И 2 человека поверили, Ir 2 patikėjo, а 10 o 10
ориентировались на то, что увидели глаза. orientavosi į tai, ką jie matė akimis. Они увидели танки, Jie matė tankus, они увидели спецназ. jie matė spetnazą. Мы не можем туда зайти. Ir sako, mes negalim ten įeiti. Поэтому Павел говорит, Todėl Paulius sako, мы ходим верою, а mes не einam видением. tikėjimu, o ne regėjimu. Не тем, что мы видим, Ir ne tuo, ką mes matom. а мы живем тем, во что мы реально O верим. mes gyvenam to, ko mes iš tikrųjų tikim. И я хочу задать вам вопрос. Ir aš turim klausimą. Я его часто задаю. Ir dažnai jį klausia to Когда я klausimą. проповедую о 12 шпионах, Kai aš kalbu apie tuos žvalgus 12, я задаю вопрос. aš užduodu klausimą. Двое. 2. Мы войдем, 2 sako, įeisim. 10 10. мы не можем войти. Mes negalim įeiti. Кто из них прав? Kurie iš jų tik yra teisūs? Не отвечайте. Neatsakykit. Знаете, в чем парадокс? Žinote, kame paradoksas? Правы все. Teisūs visi. Да. Taip. Эти двое, Šitie 2, которые сказали, мы войдем, kurie pasakė, mes įeisim, они в итоге вошли. jie iš tikrųjų įėjo. А эти 10, O tie 10, которые сказали, мы не войдем, kurie sako, neįeisim, в итоге не вошли. jie iš tikrųjų Умерли. įėjo, jie numirė. Умерли в пустыне. Jie numirė dykumoje. Вы понимаете, что то, что мы Suprantate tai, высвобождаем ką mes išlaisvinam своими savo устами, lūpomis, мы это активизируем в своей tai жизни. aktyvizuojam savo gyvenime. Потому Павел и говорит, Todėl Paulius ir sako, мы ходим верою, mes vaikštome а tikėjimu, не o ne видением. regėjimu. Не тем, что видят глаза, Ne tai, ko mes а matome, тем, во что мы верим. o to, ką mes matome. И когда Tai yra наша tikėjimas. вера соответствует Божьему Слову, Ir kai mūsų tikėjimas atitinka Dievo žodį, мы живем в победе. mes gyvenam pagal Когда tikėjimą. наша вера Kai mūsų tikėjimas, основывается на том, что мы видим, kai remiasi tuo, ką mes matome, мы часто живем в поражении. mes dažnai gyvenam per pralaimėjime. Поэтому вера, Todėl tikėjimas, она реальна. tikėjimas yra iš tikrųjų tikra. Вера Tikėjimas должна быть основана на Божьем Слове. turi būti paremtas Dievo žodžiu. И как вера приходит? Ir kaip tikėjimas ateina? Только одним путем. Tik vienu keliu. Вера от Tikėjimas iš girdėjimo, слышания. klausimo. И другого не существует. Ir kito neegzistuoja kelio. Нам свойственно переворачивать слова, Mums patinka perversti žodžius, apversti juos, искажать слова. iškreipti juos. Но это не здесь. Это Bet čia ne pas mus, čia Latvijai. ко мне бывает после... Я помню, после одной проповеди подошла одна сестра. Po vieno pamokslo priėjo viena sesė И она говорит, пастор, ir jis sako, pastoriau, спасибо за проповедь. ačiū už pamokslą, Такие хорошие мысли. tokios geros mintis. И начинает мне какие-то мысли рассказывать. Ir man pradeda pasakoti kažkokias mintis iš. И говорит, вот вы проповедовали вот про Jūs это. sako, kalbėjote apie tai. И мне так это понравилось. Ir man tai taip patiko. И она начинает раскрывать эту мысль. Ir atidengia tą mintį. Я стою и думаю, Ir aš stoviu ir galvosau. я об этом не проповедовал. Aš apie tai nepamokslavau. Откуда она это взяла? Iš kur jinai tai paėmė? Я не знаю. Aš nežinau. Но я не говорил об этом. Bet aš nesakiau apie tai. Вы знаете, это серьезный вопрос. Ir tai įdomus klausimas. Как мы слышим и что мы Kaip слышим? mes girdim ir ką mes girdim? Однажды Экзюпери, тот, который написал «Маленький принц», он Mažą сказал, princą, kuris parašė, jis pasakė, я отвечаю за то, что сказал, aš atsakau už tai, ką aš pasakiau, но не отвечаю за то, что вы услышали. bet neatsakau už tai, ką jūs išgirdote. Это ваша ответственность. Tai yra jūsų atsakomybė. Однажды после служения подходит ко мне брат. Vieną kartą po tarnavimo ateina vienas brolis prie manęs. Пастор, Pastoriau, ты почему обо мне проповедовал сегодня? kodėl tu šiandien apie mane pamokslavai? Знаете, и вот когда мне такие вопросы задают, я теряю, честно, я теряю. Žinote, kai va tokius klausimus užduoda, aš tu pasimetu. Я не знаю, что сказать. Aš nežinau, ką pasakyti. Вот как ответить на вопрос? Kaip atsakyti klausimą? Когда вы перестанете пить коньяк по утрам? Kada jūs nustosite gerti konjaką rytais?
Вот как на Kaip него- atsakyti į šitą klausimą? Как ответить? Kaip atsakyti tokį Я klausimą? вообще не пью коньяк. Aš iš vis negeriu konjako. Я вообще алкоголь не пью. Aš visai alkoholio negeriu. Как ответить на Tai такой kaip вопрос? atsakyti tokį klausimą? И вот я, знаете, я растерялся. Ir aš pasimečiau. Я даже не знаю, что ответить. Ir aš nežinau net ką atsakyti. Я не проповедовал о тебе. Aš nekalbėjau apie tave. Я вообще тебя не имел в виду. Aš tavęs neturėjau omeny. Я проповедовал для церкви. Aš bažnyčiai kalbėjau. Но если Дух тебе, Святой, что-то открыл, Bet jeigu šventoji dvasia tau kažką atvėrė, все претензии к Нему. pretenzijos šventai dvasiai, Я здесь ни при чем. aš čia ne prie ko. Я просто проповедовал Божье Слово. Aš tiesiog pamokslavau Dievo žodį. А то, что происходит в твоем сердце, O tai, это kas твои vyksta tavo širdyje, отношения с Ним. tai tavo santykiai su juo. Поэтому это не ко мне. Todėl čia ne pas mane to. Мы склонны вот так переворачивать. Mes mėgstam perversti žodį. Знаете, иногда я вижу трагичные вещи, когда люди переворачивают Божье Слово. Aš matau kartais tragiškus dalykus, kai žmonės apverčia Dievo žodį. Люди переворачивают сны, Jie apverčia sapnus, пророчества, pranašystės, видения tai, kad ką jie mato vaizdus, и даже написанное Божье vizijas Слово. visas ir netgi Dievo žodį. Бог действительно говорит Dievas iš tikrųjų kalba через сны. per sapnus. Деяния 2.17 написано. Apreiškimų knygui kalbama. Вы будете видеть сны, Jūs sako, matysite sapnus, вы будете вразумляемы jūs būsite видениями, regėjimus matysit, сновидениями sapnus и будете пророчествовать. ir pranašausit. Поэтому это все по Писанию. Todėl visa tai pagal raštą yra. Но знаете, наша хитрая натура Bet mūsų tokia mūsų natūra vidinė, настолько хитрая, да, sukta, что мы переворачиваем kad mes apsukam Слово Божье. Dievo žodį. Я видел много разочарованных людей, Aš mačiau labai daug nusivylusių žmonių, которые искажали то, что Бог сказал, kurie iškreipdavo tai, ką Dievas pasakė jam, получили негативный результат gavo negatyvius rezultatus и потом обижались на Бога. ir paskui pykdavo ant Dievo. Бог, ты же сказал. Dieve, juk tu pasakėjai, А произошло все наоборот. o įvyko viskas atvirkščiai. Знаете, я сталкиваюсь с тем, что мы склонны подгонять пророчество Žinote, aš susiduriu, kad žmonės padaro taip, kad pamokslus pagal save pasirenka. Kokie сны и pamokslai. видения под свои желания. Pagal savo norus visą tai perverčia tai pagal savo norus ir taip supranta. И это тоже не вера. Ir tai irgi nėra tikėjimas. Мы с Анной знаем одну семью. Mes su Anu pažįstam vieną šeimą, У них хорошая христианская семья. pas juos labai gera krikščioniška šeima. Мы были в одной церкви. Mes buvom vienoj bažnyčiai И у них рождается больной ребенок. ir pas juos gimsta vaikas sergantis, Совсем больной. visiškai sergantis. Девочка не осознавала себя. Mergaitė negalėjo suprasti savęs, У нее большая голова. pas ją didelė galva, Она вся там, в общем, как-то гидроцефалия, как-то. hidrocicefalinas kažkokia įlygava tai pas ją buvo. Мне даже сложно. Aš выговорить. nežinau net kaip ištarti tai. И приехал один пророк из Америки к нам в Елгаву. Pranašas iš Amerikos atvažiavo į Jelgavą Эта семья была на служении. ir ta šeima buvo tarnavime. Они ничего не говорили о своем ребенке. Jie nieko nesakė apie savo vaiką. Пророк ведет служение, Pranašas veda tarnavimą и посередине служения он останавливается ir vidury tarnavimas jis sustoja. и говорит: вот вы, Ir sako, vat jūs, указывает вот на эту семью, rodo į šitą šeimą и говорит: Бог говорит для вас, ir Dievas sako jums, ваш ребенок jūsų vaikas будет танцевать перед Богом. šoks prieš Dievą. И все. Ir viskas. И пророк уехал. Ir pranašas išvažiavo. И эта девочка, она недавно родилась, но вот вся больная. Ir ta mergaitė gimė neseniai, bet visa serganti. Идет время, Praeina laikas, год, metai, Два, 2 metai, пять. 5, а ничего не меняется. nieks nesikeičia. Она растет, Jinai auga, она становится тяжелой, jinai tampa sunki, ее уже сложно носить на руках, ją labai sunku nešti rankose, а она изменений ноль. o pasikeitimų nulis. Она даже не осознает себя. Jinai net savęs nesuvokia. Она не может кушать. Jinai negali valgyti. Она даже в туалет сходить сама не может. Jinai net į tualetą pati negali. Ничего nueiti. не может. Nieko negali. И ее носят на руках. Ir ją nešioja ant rankų. Проходит 10 лет, Praeina 10 metų, 15, 15 изменений ноль. ir pasikeitimų nulis.
Проходит еще какое-то время. praeina dar kažkoks laikas, Я не помню, 20 или сколько лет ей уже было. galbūt 20 metų jai buvo И она умерла. ir jinai numirė. Бог. Dievas. В чем дело? Dievas, Dieve, kas, kome reikalas? Ты же сказал через пророка. Juk tu pasakai per pranašą. Знаете, столько было боли. Ir buvo, žinote, skausmo. Мне больно было даже просто смотреть на них, когда она еще жила. Man skaudėjo net žiūrėti į ją, kai jinai dar buvo gyva. И знаете, когда я просто размышлял, я говорю, Господь, Ir kada aš maščiau, aš sakau viešpatė, ну в чем дело? Просто kame reikalas? объясни. Paaiškink, prašau. Потому что люди в разочаровании, Todėl, kad žmonės nusivylime, разочарование в Боге, в Божьем Слове, в пророчестве. nusivylime ir Dievo žodį, ir Dieve, ir pranašystėse. И однажды мне Бог говорит, Ir vieną kartą Dievas sako man, что сказал пророк? ką pasakė pranašas. Как что? Kaip tai ką? Что сказал Ką pasakė пророк? pranašas? Дословно. Pagal kiekvieną žodį pasakyk. Она будет танцевать перед Богом. Jinai šoks priešais Dievą, prie Dievo. Бог говорит, и Dievas sako, ir kame čia? в чем неправда пророка? Kame čia netiesa pranašystės? Она сейчас танцует. Jinai dabar šoka prieš Dievą. Я говорю, Господи, Aš sakau viešpatė. а почему все, и эта семья, и мы в том числе, Kodėl mes ir ta šeima galvojom, мы все думали, что она будет танцевать здесь на kad земле? mes galvom, kad čia žemėje jinai šoks. Бог говорит, я этого не говорю. Dievas sako, aš to nesakiau. Друзья, понимаете, Suprantate? мы так склонны взять слово Mes taip esam pasiemam žodį и преломить его через свои желания. ir per savo norus savo žodį prisidėti. Но вера, O tikėjimas, она не искажает слово. o tikėjimas neiškreipia žodžio. Она подчиняется слову. Tikėjimas paklūsta žodžiui. Я не говорю, что мы все теперь должны терпеть. Aš nesakau, kad dabar visi kentėti turim. Нет, молиться за исцеление нужно. Melsis už gydymą Бог reikia. исцеляет. Dievas gydo. Пророчества нужны. Pranašystės reikalingos. Но очень важно Bet labai svarbu брать пророчество paimti pranašystę и не искажать его, ir neiškreipti pranašystės. а воинствовать согласно пророчеству. O būtent paklūsti, kas pasakyta pranašystėje. Что вы делаете с пророчеством? O ką jūs darot su pranašystėm? Я не знаю, как у вас, Nežinau kaip jūs, а у нас в Латвии o pas mus Latvijoje многие получили пророчество. daugelis, kas gavo žodį, pranašystę, Бог, Dieve, исполняй. išpildyk. Бог говорит, так я же тебе сказал. Dievas sako, ką aš tau pasakiau. Ты исполняй. Tu išpildyk. Подождите, что Пожалуйста. Иисус сказал, Ką Jėzus pasakė? когда уходил? Kai jisai vaikščio, ką jis pasakė? Иисус сказал, Jėzus pasakė, возложите руки на больных, dėsit rankas ant ligonių и что? ir ką toliau? И они будут здоровы. Ir jie bus sveiki. Так кто сегодня должен возлагать Tai руки на kas turi больных? dėti rankas ant ligonių? Бог? Dievas? Мы. Mes. Mes turim. Бог сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Dievas sako, eikite ir skelbkite Evangeliją. Бог, спаси Dieve, išgelbėk Каунас. Kauną. Так иди и спасай. Tai eik ir išgelbėk. Бог тебе это сказал. Dievas tau pasakė tai. Ангелы не пойдут это делать. Angelai tai neįs to daryti. Это наша часть. Tai mūsų dalis. Это, друзья, наша Tai вера. mūsų tikėjimas. Спасение моего города – это моя вера. Išgelbėjimas mano miesto, tai mano tikėjimas. И моя ответственность. Ir mano atsakomybė. Вы понимаете, что есть вера? Jūs suprantat, kas yra tikėjimas? Поэтому, когда я получаю пророчество, Todėl, kad kai aš gaunu pranašystę, начинай воевать. pradėk kovoti. Апостол Павел говорит Тимофею, Paulius sako Timotėjui, воюй согласно этого пророчества. kovok paskui pagal tą pranašystę. Осуществляй это. Įvykdyk tai. Потому что вера, Todėl, kad tikėjimas, еще одна дефиниция веры. dar viena definicija.
Tikėjimu. Евреям 11:1. Hebrajams 11:1. Многие из вас знают наизусть. Daugelis tą rašto vietą žino atmintinai. Вера Tikėjimas – это осуществление ожидаемого tai įvykdymas to, kas laukiama. и уверенность в невидимом. Ir tikėjimas to, kas Это nematoma. мы уверены в том, чего еще нет. Todėl mes įtikėjom to, ko mes nematom. Мы уверены, как будто оно уже есть. Kad tai jau yra, mes įtikėjom. И мы Ir mes осуществляем įvykdom. ожидаемое. Įvykdom tai, ko laukiam. Это вера. Tai tikėjimas. Спасибо за одно аминь. Ačiū už vieną. Amen. У нас есть одна женщина, Pas mus yra viena moteris. у нее был сын. Pas ją buvo sūnus. Он долго болел. Jisai labai ilgai sirgo. Тяжелый период жизни. Болел каждую неделю в больнице. Sunkus periodas gyvenime, kiekvieną savaitę ligoniniai. Много лет, год за Daug годом. metų, vienas metas iš metų. И она видит сон. Ir jis sapnuoja sapną. Он стоит на поляне, Jisai stovi laukuose, красивое поле, много labai цветов. didelis laukas ir daug gėlių. И он совершенно здоров. Ir jisai visiškai sveikas. И он говорит, Бог мне сказал, Ir jis sako, Dievas man pasakė, он будет здоров. jisai bus sveikas. Конечно, мы молились, Žinoma, mes meldėmės, я молился, aš meldžiausi, но этот сын умер. bet tas sūnus mirė. И мы его похоронили. Ir mes jį palaidojom. И знаете, потом эта женщина ко мне подходит Paskui ta moteris prie manęs prieina, и говорит, Ir sako. я неверно истолковала сон. aš neteisingai išaiškinau sapną. Бог не говорил, что он будет здоров здесь. Dievas nesakė, kad čia jisai bus sveikas. Я его видела на прекрасном поле, Aš mačiau labai didelį lauką среди цветов. tarp gėlių, Он совершенно здоров. jisai visiškai sveikas, Но мое желание bet mano troškimas, было, чтобы он был здоров здесь. kad aš norėjau, kad jisai būtų sveikas čia. Но, к сожалению, так не произошло. Bet iš tikrųjų tai nevyko. Бог его забрал. Dievas jį pasėmė. Друзья, мы Draugai, очень часто переворачиваем mes labai dažnai iškreipiam žodį Snai, ir sapnus, proročestva. pranašystės, даже Божье netgi Слово Dievo žodį. в соответствии со своими желаниями. Taip pasirenka pagal savo žodį iškreipiam. Но так оно не работает. Bet tai neveikia taip. Вера, Tikėjimas, она верит в невидимое, tikėjimas tiki to, ko nemato. и вера осуществляет. Ir tikėjimas įvykdo tai, kas yra pasakoma. Итак, вера. Tikėjimas, 3 дефиниции. 3 definicijos. Напомню. Первое. Pirmas. Вера называет несуществующее как Tikėjimas, существующее. tikėjimas įvardė tai, ko nėra jau kaip matoma, kad bus. Второе. Antras. Вера Tikėjimas. верит в невидимое и осуществляет ожидаемое. Mato, kad nėra, bet įvykdo tai. И третье. Ir trečias. Вера – это твой отклик на волю Божью. Tai tikėjimas tai tavo atsakymas į Dievo valią. Это когда Atsiliepimas ты man toks. видишь Atsiliepimas. Божью волю Kai tu matai Dievo valią и откликаешься. ir kaip tu atsiliepi И начинаешь эту Божью волю ir реализовывать. pradedi realizuoti Dievo valią. Это и есть вера. Tai yra tikėjimas. Мы вообще любим все переворачивать. Mes labai mėgstam viską iškreipti. Мы когда с Анной покаялись Mes su Ana, kai atgilavom, в 94 году, 94 metais, мы покаялись в Пятидесятнической церкви, mes šitam toj bažnyčioj sekmininkų atgilavom. кто-то знает, что такое Пятидесятническая церковь? Žinot, sekmininkų bažnyčia, Братья. broliai. И вот мы покаялись, и знаете, когда мы покаялись, Ir kai mes atgilavom, нам говорили, приди к Богу, mums pasakė, ateikite pas Dievą и Бог поможет. ir Dievas padės. Бог тебя принимает таким, какой ты есть. Ir Dievas priema tave tokį, koks tu esi, Бог тебя любит. Dievas myli tave. А когда мы пришли к Богу, O kai mes atėjom pas Dievą, там оказывается такой список, ten pasirodo toks sąrašas didelis, что нам можно, а что нельзя. ką mums galima, ko negalima. И знаете, какой-то такой диссонанс в голове. Ir toks disonansas galvoje vyksta. Подождите, мне сказали, Man pasakė, что Бог принимает меня таким, какой я есть. kad Dievas priima mane, koks aš esu. Что спасение не по делам. Kad išgelbimas yra ne per darbus. А когда человек пришел и O покаялся, kai aš jau atgailavau ему сразу Якова. ir jam iškart duoda.
А не делами ли спасся Авраам? O ne ką, ne darbais išsigelbėjo. А ты читал, что вера без дел O мертва? ką, tu skaitei, kad tikėjimas be darbų miręs. И целый список. Ir didelius sąrašas. Так, курить нельзя, Rūkyti negalima, пить нельзя, gerti negalima, ругаться матом нельзя, keiktis negalima, любовниц иметь нельзя. meilužės turėti negalima, Короче, ничего нельзя. nieko negalima. Можно только молиться, Galima tik melstis, поститься pasninkauti и читать Библию. ir skaityti И ходить Bibliją. на собрание. Ir į susirinkimus ateiti. Если ты этого не делаешь, Jeigu šito tu nedarai, ты вообще не христианин. tu net nesi krikščionis. И у человека, ну, Ir pa žmogų tada. так, Бог, ты меня любишь Tai или нет? Dieve, tu myli mane ar nemyli? Kaip čia? Бог любит грешника. Dievas myli И nusidėjėlį. вот пока он грешник, Бог его любит. Ir kol jisai nusidėjėlis, Dievas jį myli. А когда O грешник kai спасся, nusidėjėlis išsigelbėjo, тут много o требований. čia labai daug reikalavimų. Тебе это нельзя, это нельзя, Tau это нельзя. to negalima, to negalima. Если ты не стираешь ноги в кровь во время молитвы, ты плохой верующий. Jeigu tu kraujo nesivalai batus, tai tu blogas tikintis. Господи, как мы все переворачиваем. Kaip mes viską perverčiam, Друзья, draugai. спасение по благодати. Išgelbimas per malonę. Вы ничего не можете сделать для своего спасения. Jūs nieko negali padaryti dėl savo Вообще išgelbėjimo. ничего. Nieko negali padaryti dėl savo Он возлюбил вас и Jisai спас. pamilo jūs ir išgelbėjo. Спасение по благодати. Išgelbimas per malonę. Понимаете, мы переворачиваем причину Mes и следствие. iškreipiam priežastį ir pasiekmes. Мы пытаемся задобрить Бога. Mes norim pateisinti Dievą. Пока грешники были, Бог как-то любил. Nu, kažkaip mylėjo Dievas, kai buvau nusidėjėlė. А теперь я в церковь O хожу, dabar einu į bažnyčią. Бог косо смотрит. Dievas taip kryvai žiūri į Мало mane. молился, Mažai meldėsi. мало читал Библию. Mažai Bibliją skaitėjai. Нет, друзья, Ne, draugai. Бог любит вас еще больше. Dievas myli jūs dar labiau. Неужели, когда мы были грешниками, Он нас любил, а теперь нас праведных? Nejaugi tada jisai mylėjo, kai mes buvom nusidėjėlė, o dabar teisiuosius mus. Неужели не любит? Nejaugi nemyli, kaip Мы teisiųjų так mus. любим перевернуть. Mes taip mėgstam išversti visą tai. Мы не заработаем спасение. Mes neužsidirbsim Мы išgelbėjimą. не задобрим Бога. Mes nepadarysim, kad Dievui tikti. Причина Priežastis – недобрые дела. – negeri darbai. Добрые дела – следствие. Geri darbai tai pasiekmes, А причина – Его o любовь. priežastis tai jo meilė. Поэтому я не делаю добрые дела, А я- чтобы что-то заработать. Aš nedarau gerų darbų, kad kažką užsidirbti. Все наоборот. Viskas yra atvirkščiai. Бог спас меня по благодати. Dievas išgelbėjo mane per malonę. Я спасен. Aš Я išgelbėjau. свободен. Aš laisvas. Поэтому я хочу делать добрые Todėl aš дела. noriu daryti gerus darbus. Ну все наоборот. Viskas atvirkščiai būna pas mus. Господи, дай нам разум. Dieve, duok mums supratimą. И, друзья, все, я заканчиваю. Последнее. Aš, draugai, baigiu jau. Paskutinis. Последнее, что я хотел сказать о вере. Paskutinis, ką aš noriu pasakyti apie tikėjimą. Вера начинается с осознания, Tikėjimas prasideda nuo supratimo. кто я во Христе Иисусе. Supratimo, kas aš esu Jėzuje Kristuje. Отсюда вообще все начинается. Nuo čia viskas prasideda. Потому что если я Todėl, kad jeigu aš ничего не могу, nieko negaliu, я маленький червячок, aš labai mažas vabalėlis, а еще кто-то, брат, тебе подойдет, скажет, как Давид молился в псалмах, ты червь, а не человек. kaip Dovydas meldėsi psalmėse, kad tu ne žmogus, o vabalas, Поэтому kirminas. я маленький червячок. Aš mažas kirminėlis. Понимаете, есть два взгляда. Yra du веры. žvilgsniai į tikėjimą. Первый взгляд Pirmas žvilgsnis. снизу вверх. Iš apačios į viršų. Снизу вверх. Iš viršų. Я червячок, Aš šitas kirminas, червячок, kirminėlis, kirminas. который в земле ползает. Kirminas. Да. Я ничего не могу, Aš nieko negaliu. я бедный, несчастный, Aš vargšas, nelaimingas, бессильный, bejėgis. а Бог далеко наверху O Dievas taip aukštai danguje и смотрит на нас. ir žiūri į mus iš aukštai. Ну что, червячки? Nu ką? Nu ką, kirminiukai? И тогда Ir tada Бог далеко, Dievas toli. а мы здесь, O mes čia, в этом мире, šitam pasaulyje, во лжи. mele. Писание говорит, весь мир лежит. Tikėjimas sako, visas pasaulis Возле. mele И gyvena. вот мы здесь. Ir mes čia. Бог
спаси, Dieve, išgelbėk. помоги. Išgelbėk, padėk. И тогда только бы до небес доползти. Ir tada kaip nors šliaužti iki dangaus. И второй взгляд. Ir antras žvilgsnis. Сверху вниз. Iš viršaus į apačią. Бог Dieve, вот здесь, va aš čia. не наверху. Dievas ne čia, jisai čia. здесь. Jisai čia. Dievas čia. Мой папа Бог. Mano tėtis yra Dievas. Amen. Мой папа. Mano tėtis Dievas. Не директор, Ne direktorius, не президент, ne не prezidentas, премьер-министр. ne premjerministras. Бог, Dievas, мой папа. mano tėtis. И живет во мне. Ir gyvena manyje. Так во мне Бог. Va, manyje Dievas. Так я хожу по этой Tai земле aš vaikštau šioje žemėje. с властью Su Бога valdžia, Dievo внутри. valdžia manyje. Потому что мой папа Todėl, kad Бог. mano tėtis yra Dievas. Понимаете, человек Suprantat? думает по-другому, Žmogus jau kitaip mąsto. говорит по-другому Jisai kalba tada kitaip. и действует Ir по-другому. veikia kitaip. Мой папа Mano tėtis Бог. yra Dievas. Если кто-то восстал, Jeigu kažkas pakilo. папа, Tėti, это к тебе. čia pas tave. Написано, если кто-то Parašyta, jeigu kažkas дотронется до тебя, prisilies prie tavęs, он тыкает Богу в глаз. jisai Dievui į akį braukė. Папа, они тыкают Богу в Tėti, глаз. jie tau į akį bado. Это, друзья, это совершенно другое. Draugai, tai visai kitas žvilgsnis. Поэтому Todėl очень важно понимать, labai svarbu suprasti, кто я во kas esu aš Христе Jėzuje Иисусе. Kristuje. И я заканчиваю все. Ir aš baigiu viskas. Последняя иллюстрация. Paskutinė iliustracija. Я уверен, что многие из вас ее видели. Aš tikiu, kad daugelis matė ją. Сегодня есть интернет. У Yra каждого. internetas. Вы это видели в интернете, может, Turbūt matėte internete tai. но я покажу. Bet aš jums parodysiu. Смотрите, у меня есть деньги. Pas mane va, yra pinigai. У меня есть деньги. Pas mane yra pinigai. Что это? Kas tai? 20 евро. 20 eurų. Я могу пойти куда угодно, в магазин, Aš galiu nueiti į parduotuvę kažkur в ресторан, tai, į restoraną, на заправку, į degalinę и на эти 20 евро ir už tuos pinigus могу получить galiu gauti еду, maistą, бензин, benziną, одежду Что rūbus, угодно. viską, ką noriu, на 20 евро. už 20 eurų. Если я Jeigu aš сделаю вот так, padarysiu taip, какой ужас. koks siaubas, Что это? dengi, pinigai, Все еще 20 евро? vis dar 20 eurų, taip? Серьезно? Taip, tikrai, Они же помяты. bet jie suglamžyti. Но это все еще 20 Tai čia евро. vis tiek 20 Я eurų, jo? все еще могу на них Aš отобрать. vis tiek galiu kažką nusipirkti už juos. Сделаем так. Padarykim taip. Pažiūrėk. Pa... Что это? Kas tai? Tas pats Это pinigas. все еще 20 Čia евро? vis dar 20 eurų? А если тогда? Фу! O jeigu aš apspjaudysiu, Я возьму в грязь į брошу. purvą Грязь! įmesiu. Все, в грязи Kurie изваляю. išsivaliojo. Грязная, мокрая, вонючая. Smirdantis murzinas. Но это все еще. Tai vis dar 20 eurų. Я все еще Aš vis dar galiu на 20 евро. už tos 20 eurų apsipirkti. Друзья, Draugai, это ценность. tai yra vertybė, vertė. 20 Tai yra vertė. 20. Ne? твоя ценность. Tavo vertė. Жизнь Сына Божьего Иисуса Христа. Jėzus Kristaus gyvenimas. Даже если тебя жизнь помяла, Jeigu tavo gyvenimas tave suglamžė, даже если тебя jeigu растоптал, tave sudaužė arba даже если ты упал в грязь jeigu tu į лицом, purvą nukritai net, за тебя все еще заплачена tave vis tiek цена sumokėta Божьего didelė Сына. kaina, kraujo Jėzus kraujo kaina. Это твоя ценность. Tai tavo vertė. Неважно, насколько ты упал в грязь Nesvarbu, kiek лицом. tu nukritai į apačią. Неважно, Kiek насколько kartų. дьявол давил Nesvarbu, на твою kiek жизнь. priešas tave spaudė. Бог все еще Dievas тебя vis любит, tiek tave myli. потому что за тебя Todėl, kad už заплачена tave цена. sumokėta kaina. Жизнь, Gyvenimas, смерть mirtis и воскресение ir įsikėlimas Божьего Сына.
Jėzaus gyvenimo. Давайте мы помолимся. Pasimelskim. Господь, Viešpatie, я славлю Тебя. aš garbinu tave. Я благодарю Тебя за каждого человека в Твоей церкви. Aš dėkoju už kiekvieną žmogų tavo bažnyčiai. Я молюсь за каждое сердце. Aš meldžiuosi už kiekvieną širdį. Отец, укрепи. Viešpatie, sustiprink. Дай утешение, кто нуждается в утешении. Duok paguodą tam, kam reikia paguodo šiandien. Я молюсь сейчас за исцеление, кто нуждается в исцелении. Aš meldžiuosi už išgydymą, kam reikia šiandien išgydymo. Я приказываю всякой болезни, просто убирайся вон во Aš имя įsakau Иисуса. Jėzus Kristus vardu, bet kokiai lygai pasitraukti dabar. Я провозглашаю исцеление в вашу жизнь. Aš skelbiu išgydymą į jūsų gyvenimą. Я провозглашаю исцеление в вашу семью. Aš skelbiu išgydymą į jūsų šeimą. Я иду против всякого духа разделения. Aš einu prieš bet kokią susiskaldimo dvasę. Я говорю, убирайся вон. Ir sakau, eini lauk Ты dabar. не сможешь разрушить Tu семьи. negalėsi sugriauti šeimų. Тебе нет места Tau nėra vietos в Церкви Божьей. Dievo bažnyčioje. Здесь дети Čia Божьи. Dievo bažnyčia ir И Dievo на них žmonės. Божье Ir помазание. Dievo patepimas ant jų. И я молюсь за крепкие Ir aš meldžiuosi už священнические семьи. stiprias šeimas. Я молюсь о здоровье детей. Aš meldžiuosi iš vaikų sveikatą, Это растут будущие служители. kurie auga būsimi И tarnautojai. я благословляю Ir aš laiminu kiekvieną церковь bažnyčiai. здесь, в Каунасе, Čia Kaune, kiekvieną bažnyčią. во имя Иисуса Jėzus Христа. Kristus vardu. И весь Божий народ. Ir visa bažnyčia ir Dievo žmonės pasako amen. Aleliuja.